Ove godine imamo do sada najveću sinergiju potencijalnih projekata, potencijalnih investitora izvana u svijetu, u regionu. Napravili smo sinergiju sa privrednim komorama u Turskoj, u Maleziji, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Kataru, Emiratima, gdje će ovi projekti koji se pripremaju kontinuirano stajati i biti na raspolaganju na njihovim portalima, na njihovim adresama. Znači, proces prezentiranja regiona nije samo danas. Danas je, da kažem, neki vrhunac ili pik, ali ovo je proces koji se nastavlja kroz cijelu godinu i proces koji se nastavlja kroz dugi niz godina. Nadamo se da ćemo zajedno, svi zajedno, uspjeti da pozicioniramo Bosnu i Hercegovinu na mapi svijeta investicija. Danas smo, postavili ste pitanje u vezi memoranduma koji smo potpisali memorandum za pravljenje korporacije koja bi ulagala u poljoprivredu. Znači, tu smo, potpisnici su Hasad Food Security program, to je državni program za sigurnost hrane države Katar, Almirai supermarket chain u Kataru i u Omanu, Islamska razvojna banka, Al-Oteimi lanac supermarketa u Saudijskoj Arabiji i BBI banka. Ulazimo u projekat gdje pokušavamo da napravimo investicije u industrijama koje zapošljavaju, koji su jake u mnogoljudnom zapošljavanju, labor intensive industries. Nismo danas precizirali iznose, ali smo danas donijeli odluku o osnivanju i potpisali memorandum razumijevanja o osnivanju korporacije. Plan je bio da se napravi korporacija u narednom periodu. Možda neće krenuti od početka u istom iznosu, ali da se napravi korporacija od 100 miliona eura kapitala. Da li ste zadovoljni u što se Sarajevo Business Forum pretvorio od inicijalne ideje kada je prvi put organizovan? Da, Sarajevo Business Forum je event gdje pravimo jednu veliku platformu gdje dovodimo investitore, dovodimo projekte, dovodimo lidere iz regiona i pokušavamo da napravimo jedan front zajedničkog djelovanja, repozicioniranja regiona jugoistočne Europe u više atraktivnu destinaciju za strane investitore i to pokušavamo da bude kroz grad Sarajevo.